Iar na Carach bhnaithin sa gcúnúirtha. Hello, is me Ceitlin. Yes me san scoil a thula lá. Is me díreach a sain sin a dynamh mobad ag an scoil agus ag an té. Thud me iad an saríre a thulas cúspid ag an iad a chosin is ha me dul féin cóig hires ag an iad é. Cha talim a bhí a clúich, cha nudí ná cácarach is chanel úneacham ar son carichin. Ach chanel sin go dibhid a chuns gyn bí mín am ernad a dynamh mobad agus un lá bí mín am professor is bí mé a gobad a his lá gyn basich mi. Eastshiv! Hi, it's me Ceitlin. Channing gyda ni an talichtsio hwnnw. Ha mi gleim is a leid Shane is skill is a bhí quality mo charichin. Ha mi do... Sheikh, ha mi mas yn sgol. Ach gydjerif, channe sin yn ne rŵt. Ha corsagrim a bhí a gúnsachig múslánte, cútarin an tail, echtri, clésoch agus bhí dynamh carichin. Tang do chealamh nach é opad an cúspad a has an sgol, bhí sin chod dóríneach. Mar a thuairst an duine Greek, Albert Einstein. Try not to be a man of success, but a man of value. Buchad don tail ule éisteachtaí seo. Cha nawn is an beatha-cosnaidh a buchad do sgoiltean a ullachadh sgoilearan. Idir, idir, idir. Ha seo tugalach a dé idir a buchad do sgoiltean a bhí a ullachadh sgoilearan ar son maha. Mar sin ha sinus mention gyn buchad do sgoiltean a bhí a tickets a clown, a bhí na daine sasíte, is tapi, a ha tolichte na bheith héin. Is a bhí sirvachal na bheith héin, chanje díoch beatha-cosnaidh. Cosach rá scoilsan bí, is scíisih go bhfuil a thuaidh scoilad idir cod beatha, fallíneach agus misneach. Fioin dyn fiarsin a bhís a gaharach a ríirih bó scoilad chun na náte. Ach tá éonrid a ha cumint a lá, sé go bhfuil féimeachchan acha ula, féimeachchan social day, féimeachchan corpore, féimeachchan farachín agus an íonsin. Sam buchad don scoiltean a bhí dhéanamh cínteach go bhfuil gas scoilad an san scoil acha, uideachig, foscailte, farsing an sa thula dói. Ní seo cínteach gyn bí na scoiltean héin, cíalach, molde agus glích. Chanje rút úr a ha seo idir. Ha féimeachchan a bhí ag machgus níon an duine bhó bheith agah a séfa a sé an a gada gídin. Ha féimeachchan cumit a dhéin ule, agus chud fer Abraham Maslow an na dói orstú iad bhó chiún bblianachin. An táiseach ha na níon réitinach nó bunateach is an tíim beo mar bíag, beoch agus catal. Ag an darna ire ha savalteach, dhéin héin an leib duine ha u gopacolí, tílach, slánte agus áte fuirich. Ach an néan opid a ha an leib seo sé díadach bhí a coid a sé do héin. San tres ire ha gil agus caranas. Sin parentin, carichin, Carsten, Posig agus lá na Valentine. Agus an nuair sin na Carsten ha féin spéis. Misnoch spéis do carichin, spéis fó carichin. Ó, nach el seo báiach. Mhuilinn ha na níon a ha réitinach, as an féin a réis san tail. Féim sin a bhí modelte, skillin cruachal, jalante, creatus an a daine, agus a fóslig nan cústainin móra a bhís a tacha séin san tail seo. Nach el si bh féchin, nach el seo traum idir. Hai bria dahoch, ceolfód, báiach, blaste. Na rutin sin a ha gan dynamh an beitha seo tlafór. Wow, agus yum. Ma han system film a dul hors codamin do gynne step chun an idir sarse den pyramid seo, fé mi at de chute me hors fallaf vo opad cosnaidh. Ha skillen a ha bunateach as an behes an tailfór. Skillen mar ceannis, nio eismalach, is féin jarapte. As an Acadamaidh real in Ernis, if is a nay a volley
is a géirí beatha-cosnaidh a bhí higus san scoil, ha mi dúlaí ra go bhfuil beatha-cosnaidh ahad chuig. Ha luch fasti in níos, a máchaig nach go bhfuil rútan eile fatan na bechutimige na diachanin is jálas oprach. Leis an conamachaig opar is bethe. No mar a chanised an san canan eile, work-life balance. Ha seo mollig na skillan persinte a ha sinne a bhí bhríon mian. Mar a bhí is a cheálaigh na gra, ha bhfuil gopar as an a bhí bea, chanúlú bea as an a bhí a gopar. Tapalaibh.